Prangsi ani yang sama port sama nang itu dia bitu untuk kurang kepen dar ni litum office lang sama so press meet kan ni lang nang litum ke bang port Prangsi ke robilo dipini port bang nang litum han keep up on alam the ke la boelo je ke dam tang mate non alam kadu ka be tum sama coba maraton ke hang pon rapjo apu taksi ni litum sama Lamang sa Brazil kan polo lasiladak forest department itu itu kami itu masong hans kami lanon sokos nutis ke pipen alang tu masa kori kang thanji ko alam aku thak pane porsi hang song tu man silang itu madu pisi ini tu masong hans kami na lo nang palesi cerap nang abang so alunang ki pipen pini abang ini litu alang itu maphan kami hek anpen mate kacini anpen biji do anpen manggalang tumhan cerap munji pusi nali tumhan press meet hapon lo lapen di tum isi memorandum same kacini rialo itum karbi ang long autonomous council Dr. Tuliram Ronghang si han same ni tum da memorandum alu son itum panong si pipon lo lapen alu same nang deng dun lo selang lipen same ahok pet alam kacini ji phasini tum singki jethan pon lo alang lipen same lamang nang kacini dun lo non bang ke nilitum kadu ko we fans kami rada phat mate la kam to claim mate la non beneficiary mate sakuri asokos notice ki long do na bang pu bang pia tum to an fans kami ni to mahin pen nang litum ka chani dia teng pen sara long sami cm sara long sami ando ka pale pen nang litum phanon ke than pon ki bang la pelo je ke dam tang hala sakuri nang ki pia tum ta kicok cilone kami non ang denga bangke non kip kunang ko bangke kicok ke dokok komen pensi ka tu we pan kami sakuri bangke hansi isia por bang pasang si aku interview mate lah kenang sort of formality ciklem nang di council pen ke hang padu pon lo tadi bang so council pen ke hang ke padu pon nang itu mapan kenang sort of son an bang kenang itu pilo puyo ho cipidu nang po lapen cipaje nang po lapen interview ke dopo na long pos kami nang litum si pidu non arona teng pen nang ki phap on son an mang e pachok pidu nang po lapen jong si nang litum arona teng pen si pidu de lapu hi dam tur mane ki chok ti asai long se ko ma thadun rong pute la bang ke ake los bang ke nang litum thang si doji bang ke los le laso pos nang litum ma thap pon permi non lapen nang litum akache song long mate nang litum akisong akidu ke boy long bang ke ni litum hang song mate litum Sorlo asong pen sami karbeng long men justice forum pen sami kai ki sami tum si dopo la pen ta sona traksi ako nang itum hani tum tunin rijia bangke formality ki chok non chok tidak ada pose ko pachok nangi pu council pen ki hang bangala ke spen ma thada umte ening ta nang litum mangke ka chipidok tang pa ningi oi ke doji la pen ningi do ke doji stame nang litum nang ni chipinang ji ana ning kan claim era phike ni litum bangke mithang kaya teng chilong dek ko bangke nang litum ning chithi sikime la pen long vek nang ji pu bangke ni litum tanang litum long dolo lazi adhe ka tum mangi patun mit dik news tame tum ta lang long bom lo adhe ka tum ning ji lo ning kan ke thom ning ka heni vet lu mane retire bhat la son ta do ata do pik saro ulo sar piu ulo son ta dolo lazi alang litum stame kaya teng kaya mang interview bang sa cipidu nang po sami kaya teng kaya mang sialang tum celong pon po sini litum han same karbiang long autonomous council la cm alang li kami ni tum han thandu la si la so teng penyong si council tum same amit hang akam ka che cha teng penyong si claim pote mi olam lo athe non la tum bang claim ke det pote mi mu ka pe ka tum bang ke ako ichok che putha ko nang jong thida pote hala so ta kisung ke si pek lo la si non bang ke ka pechok hanje ka pechok pe ji phan si alang litum ke claim pusi ka do be tume atum han sami je thandun lo la penili tum han sami pachidin lo la si kichok che apo si kapachok ji pu lang si ke alang li ke claim hotel la ke alang li han sami ke ropi lo alang li la bang sorting si ke claim pon pok sini tum hin pen bang ke ning thelo la si ning ki bi bang dokok lo la beneficiary tum bang ke ning ki bi bang dokok apo si alang litum ka do be mane ka matha ki so pen cheglok la hai si dokok ka phere la son ko si dokok lo la si alang litum han sami nitum karbiang long men justice forum hoi pen bangke katuning ri karbiang long autonomous council phana pen tim karbiang long han katuning ri bangke alang litum akai mate alang tum ke claim tang asakuri alpen non do bom asakuri claim bom bangke alang tum hem tun abang kana hok abedialo te halat ni tum kinangji
Ati kumani bang ke loan ke an pen cenglok kumani ke non retire dam pupu dan kumani ke kapor hi dah halas hol kapor hi pen non kapor hi lahai ke hang kaprek dokok pulote pulahai kamatha mane kisung kaprek dopilo lang itu lasi ala dormaha mukha same lang itu han increment tang tum siki ong lok itu han ke than lasi increment dormayo si increment tang beneficiary mate employee lo pulote ini ke tang than pini lahai sami kunki elo stamila dak kecok ci do ko ko joy ni posi kapicok nangi mate formality claim nangi posi la ban non bang ke council pen claim ji polam ci kachini lo la se tumi hat tame ki ase tumta press meet ki dolong ku polong ane alang itu ma bang pas tame ki chak do non ki do an tum ke chilong la ji kaya teng amang se chilong e ji posi alang itu ma tame ki pudun pula sila so teng ko te karbiang long tumna council tumta so teng se amithang asai mate iklim pon pamit thegi phansi ni tumbang ke ning thedon lo lasi itum kopima ke media phanbang ma thadona lapen council atum stame kadu kami alam stame chini alang atum chini pameka lasi chini pameka pansi step ke endo mate asai ke deng lo chini tumbang ma thalo pot lasi labang so ke mesen step ya phansi alang atum claim pon po chini tum hin bang ke ma tha pon lo jate kadu kawe hem non ke dotang atum employee mate hem tun tumang kana hok awe dana po athenon sorlo sami sakuri ju claim no bote akisung ke sorlo si kuko so pinso pulote pinso jong si sakuri claim ve panon sona condition do pote ke phuye sorlo la si sorlo si jatlong tame akisung ke phoji sorlo le sakuri ju claim tame non sang khan pong pote sorlo si sungpo so pinso si abang si ke claim don putame so pinso sakura ve te sorlo ta sung ko loke la si hem tun ke akisung ang sepo so somar ka charlie tum ta doji apen la sang sak se ko nani ke kesu ke chilang amen pen amalun tu ender la hai ka sik sak ta doji kapre ka kisung alang itum long do la sila an amunit pan stame ituma bangke chuni rilo council atuma phan CM benceng lo alang i tim karbiang long tuman an bangke la so puthak bangke alang itum un an ke chirap nangji la pen ka pre ka bang nilitum pudun hayawe sta ke mesena phan la pen ka pana ho khede dia phan bangke matha pon pelo posini ditum hin ben bangke matha pon lo pen alang itum hastame chuni li badi khim pon lo itum karbiang long ni proses program hoi so arlo song pena bangke ano tum memorandum ka mazir dam pen peni point ki jong son lo nili tum bangke dake isibe da point si ki jong hindi itum ke jong pon bangke dak tok lo la ki si long bang sakuri ke claim tum le ke chok che kali ki pi tum se ke chok che pipoloma polote halas hur ki pi tum ki pi hur si kumane employee bang yong si document li sami chok che ba physically sami chok che ba ko pini sa chok che pute halas ho si chok che puna po sami non ke 5 years 10 years 12 years another 15 17 18 years on the claim tang tum dalo I non por an mang selang tum han chok che pu yong bang ke la chok che dalo la se halas ho jun to lang tum phan halas ho por ho sakuri ki pipon kumana bang kuma hala bang si ki chok che lo sakuri ke la ke ilo nilitari ilo nalitari ilo ka do betari ilo kilong ko son silong po kilong nangi phanke tum han warsai pi manange than bdp manange pi hasil kya jupo la so pen se tumange follow up puri pora so teng pen se chepalong si claim long si aprank offline staminon ke online salary dalang tum long dun lo online salary long edang bong pen se me dorma ha pen is tame salary ta increment na tum dolo sila ana philo pote formality nane chok cheda tu bangke ke jong damala ma chini ne dalo stami dak me na bang ini tum puri bangke ke chok che bangke sakuri ki pie tum bang si chok che si hala ke chok che vek sakuri pi vek tum ke chok che tum hale jong kon the ka son te mi uji hala sini tum men mang pudun stami non kisung ke chak na bangke employee nyun to sakuri de claim na tum bang se kisung ba non bang do gok lo na thela tum phan duty irregular pole jong thai do ha tai son ba ko pine la tum document hamu khata me ke chok che do o sa ha ke jong pon hala le la tai son tami alang tum ke la ana ning kan claim et pen tami non bangke kisung ta tum ti chak na mane ke phu na ke la tum ti punang rong lo hala ki pi tum bangke po phereng me lo tum bangke hala tum bangke chisarai phot apang se po non bangke asa kuri la tum claim nang lang alam ta la tum ti punang lang la song se do ko lo he ka sila anang bong sami ko nani ke chok ti do ko si council tum sami la ke lang pon chari la son do lo la si job la pen mesen lo la sila so long bangke lang litum interview ke pi long bangke ka do ko vitum sami chipi dun enang po la pen ki pi tum an sami phan sami pa long pon enang po sini litum hin pon bangke tum di pon lo ka pin long tum council phan bangke
Allah tu. Cuma tak kelang tak melu buat 100% pen 99% hisap an bangke itum karbiak hayang selo ke bangke lagi kado itum ta cini lo nasi basolong bangke non mithang mo kelang kontek cera kontek pulote anu selang itum pani ke tedu ji la penang itum along kado be por an sami ke cera pun po karbin no rat stami sini itum hin pen ke tum ni ko non interview people as le interview ke do hosi kado kabe tum tame jog do nang po ba interview phansi lang tum tame chisik do nang po polos tame dadak lang namno blote pinang ana tum ke arta kilit tang do olo siala tuman ko pini arta problem bangre jimamo lahai alam bangke ni ke ni tuman bangke STC padoji kusina thanon ta alam nang ke than pen koson do akam tiklem ne hala bang chini dia do non koson ma ke do hal so teng si pado thot ko kusini tuman bangke nang pacheni do remanon katum ke ko kimi thu pote laga tar tonte lo ta ko hita te tonte lo hala hai ke dam tang documents salary hada te tonte la po fresh po mati si hala an mai kalilo non ko son mala so teng si te do ko kusini tuman bangke nang pacheni do non la ke claim bo tum an phansi pi do chot po ma mate kado kabe tum phanta pe doji son ma to open for all ma mate ko son je ne interview nang tum open for all ko lama ito mana nge do de nama ke non ke do tang la pe non jontu la kisu ne hedi la so bang haro ko ne do ma de di bang haro thon ne ko ne do hala tum han an bang ke la tum mama me thang ko son ma non ko so teng si pa do thot po si lang tum ne ki pu ka break ni tum phan ka ni je cha pe na kam pa chon che de hala so bang ke ni tum ka chini dam de de me ni tum halam thena pa chini do an bang ke la ko an se na ko